Ovo je recept za savršeno mekane kifle. Jednom kada ih probate, pravit ćete ih stalno. Sjedinite 200 ml mlijeka, 1 kašiku šećera i 40 g svježeg kvasca. Pokrijte i ostavite da odstoji 10 minuta. Zatim dodajte 50 ml ulja, 1 žumanjak, 500 g brašna, jedno pakovanje praška za pecivo i 2 male kašičice soli. Zamjesite tijesto. Pokrijte i ostavite da odstoji 1 sat. Premjesite tijesto i ostavite da odstoji još 10 minuta. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate. Voljela bih da znam. Razvijeno tijesto isjecite na trokute.
Umutite bjelanjak i premažite. Za kraj pospite susamom. Ostavite da tijesto ostoji još 10 minuta. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 25 minuta na 200 stepeni. A sada uživajte u rezultatu. Ako želite, premažite maslacim. Ako vam se dopao recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam.